Ma tau vi ia pelo swafa e whawawau le tuol te maale alo male nganga pa ia. Vi ia lava oe a wawa silisili lava lau le lei malo whamaoni. Ia i mātou o lau whanau. Mātango fie o le nei aso we whapopo i nei aso lo mātou ola. Lala le mātou te whaftai i tuai. E vi ia e o mātou loto e watu i ato o le vi inga. Le whaftai o le whamanu. Whane ne e tuai o mātou loto i ato e. O mātou whape atu e le leipe o ele tua e whawawau. Tu maulo o lofa malo wanga le lei. Tā lava mai au ngā luenga mamana le tua lo wha maoni. Whaalia le wani munimo. Ngā luenga au ao. Wasa e te usia maleo leo ina i mātou. Sa e whamanuia i mātou le nei aso. Te lo mesa e whamanuia i mātou e ala i lau fōwhanga. Sa mātou whaunga ina le nei aso. Le ngata foi leo le ea na mātou mana waina. Lo whanga ma tausi mātou. Haftai le tua wa utau nu maile mātou sabalinga le fiafil manuia. Vi ia pelo swafa e whawawau. Haftai atu le tua i me o malama. A mese fo le nei teimi tā ua wa e whaabano ina. Ma le nei foi au nanga ma le no whanga o mwhai e ona. A wea mapule laa e fola atuai ma watu e pela upu i le aso ma le aso. Whaftai i awa no le lei, whaftai le tua. I lau upu o lau tala le lei, mwhai ona mātou whatsia le ni fiafi. Ona o la mātou fi whalongongo i awa fionga pa ia. Mātou whaftai me uma le tua e maiso le whaolutanga e ala ia Yesu. Tongi o leina ai o mātou tangata wana whano lava i mātou. Awe sao ni le whaolutanga tutasi ina i lawe ina i mātou. Tongi o leina i mātou. Ala le toto pa iyo Yesu Kiriso. Le o mātou mauai le whamoe moe. Mauai le amanoa le tangata alu le lotu. Yesu na whamoe moe. Nga luem au auna ai ai le tau i ai le whamoe moe o mātou te le tonu. O mana e sao nia. Ona le whao le tanga e ala ia Yesu. Whaftai le ne fiafi e vi ia lava lo swafa. Mātou mai fo le ne fiafi e whataunu ina mātou Paul Kalame pe ona masani ai. Mātou te leo lo lava e mātou te awhi atu le tua, whaamale mole. Se e fia mai lava i loa nganga whauina, e whau i mātou le fiafi. Whau le whalongolongo au tangata, le ngata foi leo le au na e whatau wā. Mātou whalongo tu ai e te wheta lai tu sao e ala le whaunga ina o le au na lo mātou te mā. Mawasa mātou mea o ngāo se me tāu e te wheta lai ai e ala i matau pusili mai lau whionga pa ia. O le a o ina le nipo. Talo se nganga i whaasala vei ma whaala velawe le whaafonga o tangata e le mātou mtaupu. Whaasao sau ina le nei teimi mātou te mafuta isi o ni whaiwina. Maua se mea tāua mo oe. Wasa mātou malosi whaale nganga. Whaapopo i le mātou soifua whaale nganga o lo whaia nei. E maise o le mātou o lau au nei anto e ka le sio mātou ngā luai. Whamunia i loa tunu le nei po. Whamunia le mātou Paul Kalame. Si e ola mai na whaiwina. Tu mauluwi inga i ato e a mai whatau ba ia i mātou. Ona Yesu Kiriso o mātou te talo tua i le fiafi. Amene. Talo whatu le fiafi i lau whasausonga Samoa. Ma lo le soifua maua ma langi mama. Pa ia male. Mamalu fo isi o tātou tunu pele Samoa. E le fiafi, le fo tātou mafuta, le tātou Paul Kalame masani. O le tutu le Upega ile Loloto, la auto auna fo le poni fonti. Le fo tātou mafuta, o tātou sangai, o tātou whailoa i lumo nu, ai le tua nu. Whailoa il manuia o le tua malona mafana whana, ala i lona nganga. E le ngata ua ia te tai mai lo auto e soi fuam so mātou ola. Ia le fo mwhaion tātou whaafsanga i ai le mātango fia ma le mafana whana o lona nganga. E le nei fiafi, e ala le lau whaafonga mai, ia i lunga o tātou halaata mala leo le nei fiafi. Tau nei anga le leile tua whaamunia le tua, e tuso le tātou maafutanga e maisi o lau whaafonga i ana fionga pa ia le nei fiafi. Tata alofa atua i malenganga fifia malenganga whaaloalo, e sunga i whaafengainga mauto misiofo i so stovine o lo maafuta ma le nei fiafi. Ngata fo le fata alofa atu i tupu mai e si o tātou tunu, ta mamatina mātutua.
Alengata foi lea ia o mamalu le tunu o lo whaafonga mai, whaato toli e tono mauta ngase. Ngata foi lea tono mauta malawa, o lo o whaato toli ai ono ngase o le tino, lo whale tua, so soniatu a whenga iei o tou, ia mamawhitianga o le tino le vai tau. Ata alo foi usum tu whaafine o lo whaafonga mai, pea whai o maua mai tātou Paul Klamene whiawhi mai tono no whanga se tia, whalpui so se no whanga o iai o tou, usum tu whaafine, whata alofa ia te utou, alofa atu, anga le leile tua, so ni atu ia te utou, ni teimi o soi whanga. E le ngata fo ilea e whata alofa i le ia malo le tunu, o lo whengai matiute mawhaiva, e le nei fo i fiafi, o lo ngā lue, nisi ftoa amata o nisi fo i walata ina umatiute mawhaiva, le nei fiafi, ma alo le ngā lue, ia alofa le tua e te tai atu lo tu soi fui ainga, pla fo steimi o le nei po, ia pe o fo i tai ao lo tau tua mlo o nanga, ia alofa le tua e tausima, leo ia te uto uma, se o na toi foi ainga, ia ili file mumu le saunga le mua le tua, pata alofa le nei foi fiafi, e le ia male mamalo si o tātua tunu o lo o salalau le nei kelope so se tunu so se vaenga, so se tule manu o le kelope o lo tātua iai nei, ata alofa ia te utou, malo le sa ili malo le soifua, malo le fai o le faiva, malo le ngā lurue foi nei aso, ia pia fai o lo whapenao na maua mai nei fasa launga po fia lava se atunu o lo e mafuta mai ai. Ata alofa ia te utou, ile nganga fia ma le nganga whaaloa lo swafa Yesu. Whamnia le tua e lo utou, ia wha no whaun ua i fo i nā tunu o ia pe i fo i mātou nei au kila nei New Zealand nei. Tātou mai lava tua tātou ainga ia ma tunu o pe o tātou e Samoa. Tātou mai e sa ili le manuia mesena ia tātou whanau lofa le tua wha manuia ia tātou. Uma mai tātou tusa ia ma le tātou sa ili ngā malo. E le manuia le tino ia e sili au ni ngalo ia le tua ia ta iala ma ia veapea o ia o le whata i moanga ma le wha o ngā tutonu o mea uma o lo tātou whaia i lea atunu ma lea atunu o tātou iai man nofo ai via le tua le nei fiafi whai fo asi mai tono au ki le nei mafuta ma le nei fiafi e mafuta mai fo inisi tono nei ai o no maftanga whalekale sia no ma ainga ata lofa ia o le nei po swafa Yesu to e te liwa tu manuia ia whainga malanga umafuafuanga na malanga mai ai alofa le tua wha manuia ia tu tau whai fo stei mo le neifta e whafonga mai ai mai mafuta mai e le nei foi por clame o le tutu le Upega ile Loloto wha aptua le whata alofa ia to e wha manuia le tua ia to e le nei foi fiafi ata alofa sunga ia sau ngalue mai ma tulai ma le tute le nei fiafi sau wha manuia le tua le tute le nei fiafi ia le fo utato mo le ia mano ma tengo fie tato mai e fa au au tato mta au po tato por clame fo e pe no masani ai ia ole ne fiafi ia ole tato sa o lava e fa mai al tato mta au ia fo ele mai nei ia fa mai al le tato vaenga ono e pe ona tato tal no ai ia e leva yaso pe a fai ai le mai nei o le tato te iai lava i le tato vaenga lea o le tau o le tapua inga i tutonu o le ekalesia i le amatanga i le vai taimi o le Pentekoso ia o se ata foi le mai ai tatou le tau o tele ia o tapua inga o lo tatou whenga iai o whaia pea i le aso sa ma le aso sa ngata foi leo so stemi mafuta futa i le whanau o le tua tau o tele nei me ono e mai ai tatou le tau o tele le mafuanga ya lei ona tatou wo e fatasi le fale o le tua i maftanga yaso faiso e mai se lava o sa le alo tatou talanoa i mea na whaia e le ekalesia po le ulua ekalesia ina ua matua i whaatumulia i la tau le nganga pa i o le tua o whaasofia i lo la tau fia mafta futa i lea fale ma lea fale le ngata fo i lea o le malu e pe ona ta ua le tatou mta upu ia ua ati na e ai ma fe soani ai
lesi a tina ele maftanga whaale nganga, a tina e o lantu o langa whaale nganga, ai no lantu whaatino ina mene i ono, o lo tonu o le whaitau ngā tusi, le lau tue fi whaitau ina, ma le ua, te le titi, a le utatu o le afa o tātou taupu, me ono ia tātou talnoi, au tue fi whaitau ina e tue fi at whaatau ina ai, whaamautu ina ai le tāu o le tātou mtaupu, ua tu mau pea i lātou, whai upo e whāsuma le lua le mta upo e lua tu se ngā luenga, o tu mau pea i lātou e le mta upo la wa apostolo, po le upo le tua. Ma le ma futa whātasi, o le wheresipi ma le whātastasi mai le mātanga. Ma le tofu tu fingo le areto, o le whamanatunga. Ma talo talonga, po o whātonga, o le tatalo. Mai wo o foi le fefe tanga te uma wo fai foi la o apostolo ma venga ma fai longa tele. Mai wo fa sia foi e wo fa tu malava wo tu tele ala tu me o malava wo fa tau tu foi ala tu fanua ma loa ma ua. Ava tu matufa tufa le tau o ia me i tangata uma wo fa tau i le motiva o le tangata foi tono le kale sia. Ale ngata fo le fo pe fa su no lo fa pe o la tu no fo pe ma le loto tasi le malu le aso ma le aso na o tu ta mai le ta u ole fa testasi le maftanga fa mai ua tofi fo i le areto i le fale ma le fale na o tu ta ma le fa ma tunga o la tu ai ala tu me ai ma le fia ma le loto fa maoni fa mai o la tu vivi Luinga o le tāua o le o ngā tonu o le tāpua inga o lātou whaivi inga ma tāpua i le tua. E le pesenga ma lātou whamanua atu i le tua e le vi inga. Whamai ma ualo whaina e le nuu malawa, ma ua whaopopoina i le kālesia, e le ali i aso whaisoo o e ua whao laina. Ia lena u tāua i le Vai aso lena te nei, tu e whatau, tu e whamana tu atu a o le amtanga o tātou mei ono, e amata i le, mata i tusi o le wha. Le umon tātou tala noa la i le mea, muli a len tau mai le whaipu e whasu, ma le fitu o le a. O le vi a le whai ngoa i le tātou lisi ia, o le wha manu ma vi i le tua. O le si lea ministry, po le si lea me whai e le tangata i le tua pe alu e tāpua i le tua. Lua, whaatastasia i le maftanga, wheresipi, e whaafio ai le tua, pe a whaatastasi le auso ai mawhanwhana, ma moni le maftanga. Mai leo le apostolo Paulo, o tau foi o le malu, whamai e a fio ai le nganga pa ia o le tua i tu tonu i ate o tau. Ringa e mafio le tu le onga tu tonu le maftanga pe a fai e moni. Pe a fai e fa mahoni le maftanga ma fai fani moni. E le fia fio le tu se maftanga e le moni ma fa mahoni le lofa fa mahoni. Ba ngalo na toru le tatu te fa umaine le fia filnei o le foai. Foai fo i le tua. O lo ministry fo i mo le tatu ministry o le tatu me fai le tua. Tātou se atule le whae unga le whiawhil nei, e le melo na wha o le whātonga ma talo talonga, e a pōle te talo, tā ua le te talo, tā teo le lotu, tātou te talo, lengan te fo i leo mawhtanga te talo, tā ua lo iai ma lo walu wha malosi mawhtanga ia aisa, tātou te tala noa i stemi o le whiawhi. O le melo na lima, whamanatunga, mai Paulo e fai loa tua ile tua lo ringo le mea tātou te ministry inga fai le tua mai Paulo tātou te fai loa tua le tua le ngata foi leo leono o le mea mulmuli o le upo le tua ale tātou te fai ngoina fa longo ile upo le tua Do inga lima lava mea tātou te whaia i le tua. E ngā le tasi lava le mea o mai mene i ono. E whai mai e le tua pe minister mai e le tua i ai tātou. O lana upu. E leo se upu a tātou, e leo se upu se lotu, e leo se upu se whaiwhia, upu se maftanga o le upu o le tua.
So the word of God is for us to hear as God minister to us. Fetalai mai ile tua e tātou whalongo. Ila na upu. A o onga la wa apostolo. Lono inga o lātua o a ole upu. Whalongolongo e pilda i o langa o tangata. Pe a whalongolongo e whatupu alo lātou whatuatua. I se a whamela onga la apostolo Paulo. Roma i se fulu lono whai upu se fulu mal fitu. Whamai e tupu lo tātou whatuatua. Ile tau longolongo po o le whalongolongo. Ile upu o le atua. Nala. Alela tātou te fia tala noa langa lenga, umal tātou mta upule na umatu nei le vaso lenteni. Lea lava tātou te tala noa ili tā ua tele. O le foai. Giving. Ma wani ngalo ya toe uso matua whawhine. Tā ua tele le foai. Wale stangata fia lotu. Ai le fia foai. Fia alo tapuai. Ai le fia foai. Fia te talo. Fia tali le whamantunga, fia whaalongo le upu, fia vivi, ai le fia foai. O le foai, o lesi vaenga le nā o lau tāpua inga. Actually, giving is worship. Giving is a part of worship. Tā ua ia o le foai, i te tonu o le ngā ruenga po le ka le sia le tua. Ai tele la tangata pe ngom taua. Ngale fa ma fana no fo. Ai le fia fo ai. E te taunga tongi sau ma. Tongi sau ma. Pe ale ka le sia mo mua. Fa mo fa taua la to mea. They sold their possession, their property, their lands and things that they own. They sell them. They sold them so that they would get the money and give it to the hands of the apostles. What for, Isaiah? For the need of the church, for the poor, to help out those who are low, those who are in poverty. Wila tu e olo matitiva mama wala lalo. Alingata fo le ye mna onga. E ye pili tu tongi le kalesi. E se la le ta awa tele. Olo foai. O se vaenga o lau tapo inga. Sa tatu tala noa ya Abrahamo. Lua na le lua fatita inga ia. Just want to give you two examples of what I said. Giving is worship. Giving is about a worship. Tatu tala noa ya Abrahamo. Na alu lava Abrahamo fa mai alu e tapua i le mongo moria. Alalmena i le tatu faitaua mai le kene se lusu ma le lua i ono faiupu amata. Fa tonu e le tua i Abrahamo fa mai ave loa tali. Ma ia e avatu le maungo moria, ma ia e osi ma ia ili taulanga. In other words, take your only son up to the mountain of Moriah and offer me. Kill him and offer me a sacrifice. Ringa leva mai le tua, ma ia e au maia lo atali moa. Give him to me. Ya o tala wa sil fio tatu lo ile ifasio tia Abrahamo o le loto mal fatu tu ato Abrahamo na si ele nei fio le afa umole le lo na tali ai ta ofi mai le tua ta ofi mai le tua ai au mai le tua le mamoe va baila e fo ia tu tanganta le meta o le tua mo me sil sili le tua ai la no fo ai tango le tua to e fo ai mai il tangata le mea e nate whaonga ina. O la men whai le aso, na maua ele swafa o le tua. I mean, toe whaolola ina ai se tasi o swafa o le tua o iowa i rai. O le nate au maia, o le nate foa i mai. O le tua nate au mai i a tātou, pe a whai tātou te wha tua e le tua. Put our trust in God that God will look after us in all circumstances. Leo ina i tātou e le tua. A whamaltala Abrahamo i le taule lea na lao na latu o malo na tali. Whaatali atu i nei se i māwa e malitama. Ma te o ilunga se i māwa e ma te tāpuai. We go up to worship, but we will come back. E whamea para ma te o ma te tāpuai.
E le lo si o nā tali, o ia le la whai el tapo inga. O ia le la whai el tapo inga i le tua. O le si foi tala e se le mana i o le tala ia Maria. Maria foi lea le tuangane o la salo. O lo iai i le tusia Maria kom ta apo suma le whao lo iai tono le ta apo na. Alua i Maria malana whangwa le pasa o le me sili o ne taungu ta ma ta ua ia teia. Paua leo le mea ta ua sa ia Maria. E na alua ia ina whalongo walange ia Yesu i le whale o se tasi o Farseio. O Simeona lo na ingoa. Na alu la ia o ia utatu lo le tala. Ma wala tu o ia ua. Tu tuli sa saa le sua ulea i le ao Yesu. Maia whapenao na a watu ai lana tapo inga. O le hata o le tapo inga. Aisa. She knelt nto tuli. Whapenao ma ia whaia se ngā luenga. E i fuatu ma watu atole whaftai ma le whamanu. Ia Yesu. O le hata o le tapo inga. Ai whatino se me taunta ma se me taua. Na watu ia Yesu. O le visi, ai sana watu ia Maria le nei me sili ona taunta. Se me siling taua ia teia. Toi taunta. Sa mo ia wha mai mauai. Lea sua u taua. Wha ngā pele upo wha mai maua langa o le me taunta. Le wha mai uta le wha lata manisi o tangata sa e wha mai mau. A la ofisina, ai sa mena la iona wha mai mau atu e Maria le me taunta ia Yesu. Fua ia tu ia Yesu, ma watu moia. E a nala na whai e Maria le mele. Ona na ia i loa lele, sa i loa lele e Maria. O Yesu o lona atua. O Yesu o lona ali. She did that because she knew that Jesus is his Lord, her Lord. Jesus is her Lord, was her Lord. Ili taimi na tupu ele mele. O ia o le alii mo ia. O ia o le Mesia mo ia. O le tangata tahua, o le tangata e tatau, o na watu iei se me sili o na lelei. Sili o na tahua, o se me whaia, o le taulanga e whai se anganga whaasa tauro. A sacrificial giving. Ave uma. Ili tangata e tatau o na ave iei. Somebody who deserves. E watu iei le mea o tala whengai. O ia tau na ave iei le mea o tala whengai. Mua iei le mea tala whengai. O le atua. Mena la yona ave ele au fatu tua e te tonu i meus fuluai. Le me silo na taua i le tua i yaso uma e na te mauai mea tō tino e fua i mai e le tua i atea. Aisa, leanga ngai te e maala malama i le tangata le au na iai. Maala malama ai. A le maala malama i la le tangata i le tua. I le aiso na manatu fo i e taua i atea le fua i le tua. Langa fo inga tele o iloa le atua. Ele o yesu mkwale iloa o alista ngata nga pese a ile. Ile atua ma fa mai e lofa ile atua ma tangi ile tele o taimi o lotu ma fa mai e lofa ile atua. But when it comes to giving, ai au ma loa alfoa. Ia wale aila wa pepelo. Wale moni inale lofa ile atua. Wale moni. To fine lava leo Maria. Sa ia uina a au Yesu i se tasi o taimi. I o lona lauru. O le ata o le tapo inga, malevi inga. O le ata o le faalo longa wa watu i le tua mea taunta o mea sili sa iateia. Au a watu i le tua. Mena te o le faa polopolo i a po o le sifuluai. O le mea e sili mea wa watu i le tua iatoe. Amen. Na. Aso staimi fo ia e te whai eise me le mo le tua. E ia tangata e whai tio ia toe. A e tāpua i wha maoni fo i le tua i le staimi. I mean, a moni lau tāpua i le tua. E ia tangata e amu ia toe. A moni lau tūla i lumo le tua te tāpua i le tua i le sa. Moni, o luingo le tāpua i moni i le tua.
tu a tolu loto le tu. Ele teimi a amoe fo istanga ta ya toi. Pe ya le melen fai le lile o yuta le falata. Ina ua a vatue e Maria le me sili mataunta ia Yesu. E fa tino ila na tapo inga ia Yesu. Fa mai ia pa fa tau ia il mta upu le tu fa tu mta upu surfa mareko. Fa pu tolu e ole le valu po le iva. Fa mai yuta fa mai mau le suau. Ana ave fa tau. Mo mali tupe ave matanga tamatitiva. Mai mau. La o nisi taimi. O tangata e lata ia toe. Nisi taimi o tangata e tono lau ai. Inga amu i lau foai. E amu i lau tapu ai. Na. Peia o le lilo yuta. O le wo le leia Yesu. Amen. E masani le lei foi ma Maria. Ma sani no i petani e le falo la saloma. Montu fa fini. Le na. E ori si foi teimi tatu mantua le tala. E le auso lava leo, Maria lava leo, le tuo fino la saloma lo na uso Marita. Le nai maua le tusi a luka lo na mtau pus fulu. Na i tono se mtau, se fai upo, tala nan. E le me fo le na. Ala tua Yesu e. E asiasi e tufo il falo la saloma no tuo fa fini. E lui foi Maria. Faalu lo na teimi. I lumo Yesu e fi whaalongo longo ma worship atu i le li i lona li i le wasau. Ia la vo e pisi, ala almen whai elo no so marita. La pisi mai tua le mkuka, pa e whai tau i le tala. Wala ala ua, wale anga le loto marita le vai mai. I le mele whai e Maria, la mele whai e Maria, pipi i a Yesu. Whaalata lata i lau tapo inga i a Yesu. Whaalu lau taimi i a Yesu. Te lo, lango lau taimi. O le si fo le nau fo ai. Elena tupe for ile tua. Not only money, not only our possession that we can give to God. We can give God our time, our effort. Malmena alaina ona le alu listanga tele lutu. Na tele lo olona taimi. O le fasa tauro. O le taimi au ngā leo e alu ai le lotu. Mo e tua i mea whaasale mausau ma mea lea o ngā. A ua e alu le lotu ai sea. Langa e te iloa. It's time. Time is very crucial. Te iloa i po i te wha mua ina i lau tapo inga. I lau loto. I lau o langa. A ta uala ia te oile taimi mo le tua. Melena la ina sau Maria wha alu lo na taimi. E le i alu Maria e pisi tua i mea lea o ngā. Wha alu i mea o ngā. Set your priority. Whaatulanga me taun wha mua. Ta ua foi kuala mkuka. Ka ua me ai. Ta ua me la vesi mai ei Marita. Ai wha mai Marita. Yesu. Se vai o le labo te tinga ina na o autua i. Ai hapa e wha ia Maria si isau i fisosoa ni mai ia tea. Ai whaitau ina. Ai whaitau le ia. Nga laltali Yesu. Mana ia atu me le whai e Maria. Ea. Le sau i e whaalongo ma pipi ma ia te au. Le sau le lotu. E le o ngofo e whaile kuka. Wan mea ngai alenga te ringa le o isanga te le lotu. Whasa tauro le taimi e ngofo e whaile kuka. E le whasa tauro le taimi e give your time to God. Give your valuable time to God. To go to worship. Hallelujah i kula pe. E lunga ako se lua i kula le loko. Ai se e mai taua fitua sole vai aso e te ngā lue ai, ma whai ai ia mea, ma e tau talatala e ai lo fufonga i lea mea e tua lo a inga, ma le ngā luenga. Ai o i lea so sa. Ai te le mana o e foai le nā lua i tū la mo Yesu. Te nofo i vai o Yesu, ai se i feta lai mai, lau whaife au i at oile upo Yesu. Mena ua tele na vai ai ma i le tele o tangata Kirisiano. O no le vai o le whatuatua. Vai o la tu loto.
Le tāua ia i la tau le tāpua inga. Yo si foi tangata e lana leo le loto o le foai, o le fie foai. Pe a le iase me whaia i o nofo le fale. Na pa i le foai, na pa i le tāpua inga Maria i le loto Yesu. What Mary did touched the heart of Jesus. Na pa i ai. Mena na vavawa tua ia Yesu la uli i nga pisa fa mai aua tau te whaala velave le mea ua whaia e nei wa fini. Le anga o lea ua ia whaia le whaata i muanga o puapua ngā o le a o mai wa lata mai a tau. So don't bother her. Just leave her alone. Leave her alone to keep. Tu pe ia foai. Tu pe ia tapuai. E alu tapuai. Tapuai mai a tau. Amen. Leo onga Paulo ile tāua tele o le foai. O le nganga e foai i el tangata. It's the attitude or the spirit. Why? What is the spirit of your giving? Lea le nganga e whai ei ia lau foai i le tua. A leo tātou loanga, a le lua mea lewa malitu spaia. Sfuluai, ma le taulanga. Sfuluai, ma le taulanga. E whaatino ai, mea uma e whai atu i le atua i tono ngā luenga. Po le kalesia. Lea ia msesi mea. Lea ia mangisau ngā kupe, lea ia mangisia mea o whapopo mai ai pe o ngā whai el tele o kalesia. Pauana le mea, sfuluai, ma le taulanga. Ia. A le pula le kalesia le latou. Fōma le latou fōi. Pattern e whaunga. Ai mea i e lua e se le tāua. Le nau tāua i le vasu le nte nei le ese sengo mea i e lua. Tā sia le mea ese i mea i e lua. O le si mea. E ama i e le atua lona amount. E compulsory fo ila le mea na. E taunu whai. O le sifuru ai. Se furu pasene te taunu whai al tangata wha tua. Mai ana oa. E ave ese aile se furu pasene mo le atua. That is a must. O le mea te taunu whai. A le sila mea o le taulanga. E leise mea unlimited, e leise mea o whaatonu mai a mea te taulava o na whapean. Lea whainga lea ma lea ai. O le mea nae whai le sa loto. E whai le foai le loto e malie. Esa, e la onga la apostolo Paul loko nito iwa. Na iei mai le whai upo e ono e o lava le whai upo suma le lima. E whai mai e teito o tasi, whai upo e a leo le ono le fitu ngai whai mai e teito o tasi ma fua i e peo na fili i lona loto. Aua ma le whaatau ana wina. Aua e alofa le atua le tangata e fua i ma le loto e malie. A le upulanga o le loto malie i le upu eleni. E whaatau tonu lava i le me tau o le foa i ma le loto o le ata. You keep with the heart that it is rejoicing and smiling. Le loto le sa loto, le fia. E le aise loto ti ngā e foa i ai, le aise loto whaasala, le aise whaatau anau, le se fatulanga o se saunga mea e tau mai e tau na whai a wae o iei ma whai le mu o le tau langa. Wa i le onga le apostolo Paulo, le aima se mea le se fulua o whai ai i le melea ngā le tau langa lava i le loto e malie. Ia nai vo ia o Yesu, nai mua mai launga, le si launga pe Paulo, nai launga i upun tau tala i Yesu, ngā luenga e lus fulu vai po tosu ma le whamaia. Whamai e siri le manuia o le foa i nei lo le talia. Greater blessings is the one who give than the one who receive. Tele atu le manuia o le tangata na te foa i nei lo le tangata i talia. A tato wawai fo i eile ta ua le mene o le foa i mai le loto. E fo i mai ave uma se mea e te iloa e ta tau ona ave le tua. A to vai le tala o langa umi o le sau o le tala na le
Whainga Yesu o le whaamtalanga o le tala na esel mana i o le tala na. Lo i ele mareko suma le lua whaatolu ma le whaafitu na iei upu tāua. O le fōa i ele au wharaseio. Ai whilo atua i malolo matua na tolo tolo atu. Le lo matua whamai mana tupe iti e lua. Ua lafo i tu tonu. Lafo i tu tonu o le meo le cabine. Lafo i ei mo meo le oloa ma mo meo fōa i a tangata i le malu malu. O tulale au wharaseio. E fōa i le tele o mea. Alafu i tele isi mea la iai. Pei o le tali Yesu pe fai tau i na ofisili e on so. Po ai e siri la na manuia le fōa i le na fai. E tele la le fōa i e lauli ia. Alafu i tele isi mea la i le fali. Tele isi mea la le account. A le lo matua lea. Na tolo tolo atu lo matua lea. Ngā le pauana. That was it. That was all she had. Tamai e luha malitala tu spaya. Na ale lua tupe iti. Lo nuinga o peni. Mo inga o mea la iti. Nei tamai tupe. Ai na alu lomtua. O mea umai na tutoi lomtua. Tamai na alu ave. Te lola. O ina faa fofonga maile atua i le kankangi a kua langa fua i kongo le mele fua i ai. E ko ulu aku penge i e lua. Ele titi le amount e pe e. Fui le se value le mafo fau o le tangata faltino. Ai ono le nganga o le fua i le na fua i e lo matua le. Na pauare na. Ele ea masisi a mea e na titoe. La titoe le fale. That was a good heart of giving. That is what we call a sincere giving. O le fōai whaamaoni i le loto fia fia. Whaafafonga mai e le atua i le langi, le to ulu atua pene e lua tautupe iti e tutonu. Langa lai fōai ma le alofa moni i le atua. Ele i whapela ele i alo, lofa lau wharasai o e tau mai. Ia ai, ta te rore lea le se sengo le nganga i whail fua el tangata lai tele mea. Ma neia, they gave generosity, te ngang fōai male matamau. Ai mataulia fola ka uloa mamol wharasai, ol matua i whaafia mi o tonua. Full of hypocrisy. Melna, mena na leino fatusa i Yesu le uli ia malom tua le aisa. E fua i kamaia, e fua i ma. Fa fete lunga le fatfata, au ke lelo fua, au ke lelo fua. Ke le mela o ve le tua. Ava penal fua i el tangata. Ele fa manuia i le tua. Mol fua i e fola. Fua i e mimita. Fua i e fatauva. Compare your giving to other families, to other people. Give as a cheerful giver. So mai fōa i ma le loto mali e fōa i alai ata. Fōa i alai fia ele fōa i ai whatusa lau fōa i sisi a inga po sisi tangata. Amen. Nena, me te iloa usum tua wa whine a whai tātou te fōa i le tua. Tātou te fōa i atu ai fōa i mai fōa i le tua i ai tātou. When we give to God, then God will give to us. Aisa, whamai upu ia la onga la apostolo Paulo. O lo i ina le whai upu e walu. Whamai ia. O le e tele lana lulu. E tele fo i lana e sele mai. O i le tātou te maua i le sele mai. O le atua. A le mea tātou e whai. O le tele lana lulu. O le tele lana lulu, whoever sow abundance will receive abundantly. O le tele lana foai, e tele lana e maua mai. Danga o le atua e mai al selenga. I le o tātou. O le atua e mai al selenga. O le atua e mai al taui. Mai upua Solomona, ia e ava i le alii i au oa. Honor God with your wealth. Mai ona whaateleina i lea ia o seito i lo for the seito. And then he
will reproduce. Pa mai no whaatele ele eia o le seito in your barns, i o le seito. Tau i ele tua le tangata e foai ma le loto sao ma le loto fia i le tua. A pena le nganga o le foai le na foai ele ka le sia le teimi le o le aso le nganga pa i aka. Foai ma le fia foai ma ta mau, foai tangata mau mea, o le alo lofa i tangata matitiwa. Ia kasi ale ungali ingale uta o vaso le entende. Anania masa faiwa. Pepelo i le nganga pa ia o le tua. Na feoti uma ia i le aso alna e tasi. I le la pepelo i le tua. E se le tau o le mene o le foa i whaatau langaina. Pea no tau mo mole upu na. O iei paulo ila na malanga lo na lua wha missionary. Safso soani ei tangata o le kale si e Filipi. Safso soani ei ate e metau tupe. Taulia fo i tonu o Makedonia le tusi mai ei paulo i a koronito e tusi le untatu whaitau inane. Taulia la i Makedonia. Le ei e kale si ia. Wa Makedonia mo le region. Ai e kalesia i o Filipi, o Perea, o Galatia, e kalesia i Kongo le melea. E la male e kalesia le o Filipi. Taimi la ia o whaila ngā luenga e Paulo. Safe so soani ai le kalesia le o Filipi me tau tupe. Financial, le assistant. Wasa whaifale i asto i ina me tau mo whaila na ngā luenga le lava i taimi. Aina so soani ai le vaenga lea i Filipi. Amen. O le ala ufal pui Paulo i Roma. A le ala ua tusi mai ei Paulo i a Filipi e whaafetai mai ei e tusa o le latu walo lofa wha maoni i a teia i le latu foai. Wha mai upua Paulo i le Filipi e whalon whai pusuma leipa. A o le atua na te wha atoa i a te outou o mea uma e mate tivai o tau e tusa ma le whaulai o lona vi inga i a keriso Yesu. Amen. O le ala ua whaiatu Paulo i la uri ia. O le atua na te whaatumuina pe na te a. O ia na te whaatoa. Na te whaatoa tu ia te utou mea ua utou mate tivai. E lo le leia le apostolo Paulo. Na ia ka le sia i Makedonia. E mate tiva. Aina foa ia ono le fia so soani i le ka le sia i Jerusalema. I le mate tiva ono mafui e le vai teimi le ana mana o mia mai se so soani. Tau fei Paulo e ao se so soani tau tupe ave alu ma ave Jerusalema pe a foi. Faile foa ia e kalesia e Makedonia e matitiva alai fai afa mai po Paulo le fai atu ia Korinito. O vai e kalesia ia i le foa i male matamau. O foa i mai la tou mai le mativa. Do ringa matitiva ala la vai foa i. Fa mai le o Paulo. O le atua la Filipi. Na te faa atoa ia te outou o mea uma e matitiva ai outou. Ale sile alofanga o me Samoa. Fa mai se ela avelanga me a fa fe le maki kiva. E oni si foi taimi tatu te utala lo le upulo mativa. I utato matitiva mo ilo. O upo Paulo ia Filipi. E winga ile fa atoa tu ele tua o mea o to matitiva. O lo fa tu Paulo ia Filipi. Wa o ilosa o to foai mai ia te au ile mativa tele. Ele ngata leo to me alofa nta pena ave mo Jerusalema. A leo o fai atu ya to a o le atua na te toi fa tu tumuina mea ua o to fa ngao ngawina ona o lo to walo lofa fa maoni ya ta. E tusa mo umana onga sa e ona o le ngā luenga le atua. Te la le taua, auso, mo mole. Foa i whaatau langaina. Wo o mai wa e whapea woiwa. Mativa.
o mai le lava le whaasoa. Ia e apalo le surua ia le tua, a whapse o maki kiwa fo ngi vai aso. Ai le loa. Ua te le ale whale tonu ma te se o lau mena u whai. Wa e whaoa mea le tua. O lau fo ai usom tua whawhine. E loa ai po o ai e te wha mua muaina. Your giving can reveal what is your priority. E whailoa mai e po le ale mea lo e prioritizinga. Wha mua mua. E le tusi aha kai o loo oi ai tangata. Tangata iu teia. Tanta wai u fōi mai le tāwhanga wa. La ator se lau tau sanga talu na fōi mai le tāwhanga a wa oi tangata. E tele mea. E tele whaatoanga. E tele mea la ua maua. Ala lava e awenga. Ala lava e oi i le tua. O le mea o tupu. Ua tele ala tu mea ua maua. Ai fōringa mai. E le faa malia ina. Pise se upu pele o lava ia me tele mo la tau. I lo la tau manatu. O lo o iai lava. Le mana onga e matu te mana o mia nisi mea. La e oi iai ma popole i o la tau loto i te mi uma. Ona whai loa tu le hakai i le nuu. E le o le tu wha le tino le atu te polongai o tau mapo whau. A o le whawhi tauli. O le tu wha le nganga. Ua matua i pa lava le tau fua wha le nganga. Your downfall is spiritual, not physical. E tele a latu oa, ma latu tupe, ma le oloa, ma mea lo ia i latu. Mo ai ua whao ngā mo latu, lava mana onga ma mea ua mana na o iai. A ua le ai se vaenga e manatu ai i le maru o le atua lau o ta atia o le tue whaia e seru paperu o no o le ai se. Mo le se whatu atua. Mo le iani me whai ai. Mo le ia iama se ngā luenga o tue whai. Se fulu fitu tau sanga o ti lei le maru o le atua. Whai e seru paperu ma Yosua. Tue whata atia la iala. E le ngata le pressure mai o tangata locals mo le whalawe lave mai o tangata whalawe lave. Ta ofi le tupena mai e kuresa e so soani e le whana mai e whana i mea. Mo le tue mai alanga o lawa sui le tupu. O le o tue i le tupu nga saua i le taimi o i fwoi o. I le taimi le na saua i a ne mia e whai maa le maru o i whai pā. A wa ese lale mo le tue saula le sapalai. Wa ta ofi lale delay ai le ngā luenga. A o le tele mea tangatangi o le maua. A o siona whalawalawi. Wa le o toi kea i la tau i le malu le tu. Wa whai lava o la tau whale no no whai. Lai whai mai le whaapunga hakai. Whai mai ua o tau ta papa o tau whale ma o tau no no whai. A ua o tau la whai le malu. Po le ngā luenga a le atua. So whai tau atua le. So whai tau atua le hakai le ma neia i o upu i ele whamai i hakai. Si whai tau atua le whai upu e ono. Usai mai. Hakai. Alon whai upu e ono whapea. Amata mai le whai upu e lima. Whai upu e wha. Ona po nei ea tau te no nofo ia o tau i o tau whale. Ua tapapa. A ole nei whale. Ua wha tāfuna ina. Aisa, ua whai le wha vae, leise mea koe whai. Le whale malu le tua le nitoi whai. Ole nei, o loo wha peo na whetalai mai o iowa au. I o tau mawhau i o tau wala. Ua o tau to tō mea e tele. Ai titi mea ua o tau au mai ai. Ua o tau a ai. Ai le i maa o ona lava o tau. Ua o tau wheinu. Ai le i maa li lie ai o tau. Ua o tau ofu. Ai le ai lava se maa whanwhana ia o tau. O le uanga lue foi i se taui, e whai lana taui, e whawhao i le tanga, ua pūpū solo. Mawai le mele le mau e lauli ia, tangata le foai. Fiu e ngā lulue, ai kanga kua le kanga o lai pū. E tele mea, ai leima se mea o ngā, leima se mea o sefe, leima se mea o le lei, i tu tonu,
o le nuu, ai mai se ainga. Ai sa ale tau mai, fa mai ua mau au tautowi. Ai tango atu le tanga lai pūlo, ringa lai la kua manu leo ngā. Fa pena uma lava le me tupu le tangata e le fie foa i le ngā luenga le tua. Ai fai e iao na mana onga, alana te iloa o le me te tau na fai mo le tua, ai te tau na fai ave, wa uma nofo i le tua, o te fai atua le me le peo anania masa fai wa te iloa, a tonu tātou te le feoti le tino e peo anania masa fai wa tātou te feo ai, feoti fa le nganga. We die spiritually. Why? Because we know that we're supposed to give to God's work. Fai ele ngā luenga le tua la le tatia. Ale fema, utou ta papa, utou fale, mano nofo fia, mano nofo le lei, ai fa fele ngā luenga a le tua. Ma nei e o le fai upo iwa. Fai upo iwa na fai mai le tua. O mea uma la tu te mau, o ke kango feula ese mau tau. O ni manuia uma na tu te mau, fa pea o tau ngā tu te manuia. Yes, ngā tu te manuia. Ai le aima se mea e mausalia o tau, o te feula esea. I will blow them off from you. Why? Because you forsake me and my work. E man fai upo iwa. Wa utou wha moe I mea tele. Wha uta foi. Wa I titi. Wa utou au maia I lo fale. O na uula fia lea. Aisea. Winga le upunga ula fia. I will blow it. God blew out the blessings. Me wa tele me utou maua. Ai leise me a maia I lo fale. Pe au mai fo I ngā sina tamai mea. Ma lele mena o tupu ia utou. Whameleo le tua. O te feula e sea mea na ia te utou. Tau tia le upo le tua. Amen. Mai le tua. O mea uma tu te amaia I o tau ainga. In other words, o mea uma income suma tu tongi ma mea uma ngā tu te mau e o tau ngā luenga. Tu te amaia e o tau ngā luenga. Mai I tono le tau ainga. O ke feula e sea. Ma tau tia e leo ni a upo le fionga le tua. Ai sea? Wau tau tu ulafua ia o lau ngā luenga. O ni ngalo e tātou. O le malosi le tātou te mau ai ngā luenga. Matupe. O le malosi le tua e leo stato malosi. O ni o tātou mita I le malosi. O mea fo ia tātou te maua. Mana tua. O mea le tua e pule ai le tua. I mea uma e o lava I au tupe. Ma tātou tupe. Ma mea uma. O mea uma le tua. Ai fo I mei le tua. Pe tātou te iloa na awa tua I a te ia. E ala I lau au nanga. O le tangata e wha maoni lana fōa I usom tu wha fine le fia wha fonga mai. Tangata e wha maoni lana fōa I le tua. O le tangata lea na te iloa ina e le o ia e ona mea. Ai wana o ia o se tangata tausi mea. Whoever is faithful of his giving to God, faithful to God of his giving, that is a person that he knows that he is only a steward of God's possession. Tangata na te ilo na o ia se steward, nga o ia se tangata tausi mea, ai le o ia e pule I mea. Te leo teimi tātou te manatu ai o tātou tupe ia, tupe tātou langa lenka ko kaku whainga luenga, o inga matua le malosi a toe. O whaamalia ia o tātou mana onga, e uni ngalo e tātou, o whea whamai le tua, ia malaki mta o mua. O whea ni o wawa, where's my respect? O tō maia me mamai, o tō maia me pa e whai mai tau langa ia tau. O whea ni o wawa, where's my respect? Where's my honor? Amen. E uni ngalo ia I tātou, o le atua na a maia le maa losi ia te oe mau. E ngā lue ai. O le atua na a maia le anga waa ia te oe mau. Tātou te ngā lue ai. O se sila whaapunga. O le atua na a maia tupe mō tātou. Ma le oa, ma mea uma. O le atua na a maia.
mai ia le fionga le tua tu se teu te nomelon tau pue valu alon fai pue sumar valu. Ia e manatua. But remember Jehovah. Ia e manatua ia Yehova. Awa o ia, listen very carefully, whaalongo whalei. Awa o ia, nate avatu ia te oele ma losi e maua mai ai lau oloa. Mai ina ia whaatu mawina ai e ia lana whea ngainga na tauto ai I o tau tama e pei o na whaia I le aso nei. See? Whamai upu amose. Ai o tau manatua Yehova. Le fo e tau tala mai le upu amose ai tātou, ai ia tātou manatua Yehova. Awa o ia na au mai ale maa losi e mauai a tātou oloa. Whai tau iai, te tau no me valu, whai po suma le valu. Whamai ina ia, whatu mawina ai le whenga lea. Ese la le ta ua usum tu whawhine. O le foai, giving. Awai te le whamaoni lau sfuluai, ma lau taulanga o lau peleti, po a lava ingoa ta ua. O wha ingoa ai ia foai. Ma so se kale si ai tauna i se ingoa. E wha ingoa ai le lanto foai. Langa se taun foai. Aftaila ia mātou nei tali tonu sfuluai, le wha ingoa sfuluai, ia mali taulanga. Ai ei foi ia ingoa e wha ingoa ia isi wha la popitonga la tu me foa i tuitanga te tonu le lotu. I le wha masinoa la e lesi lotu e sa o mea uma o la e wha maltuspa ia e taun tātou foa i tonu ngā luenga le tua. No matter how you call it, po le alava le ingoa e wha ingoa ai, e whaftai sfulua e o le kongo tu spaya. Mali taulanga, whaftai o le iai. Ne awala e whaatino ai le foai. A tangata. Pea nau tau o le vaso le ntene. E le o whaatino e tātou i le whenging fau le se fuluai. Ono se tū la fono. A lo whaatino ono le alofa. I le atua. Mai atu fo I se situ o le sfluai. E leo se mea na o le tū la fono. Yeah, it's a part of the law. Ai se au le sfluai. Na a mata mai lava le se fluai. I le teimi o noa. A mata mai le teimi o noa. Teimi a na oso ai noa I fafo. Ma le waa. O le almen mo mun fai noa pe fai tau iai, o le fata fai tau langa. E na ia maia manu le lei. Fai tau iai, na ia maia mea sili o na le lei. Na iei to tonu le va. Ea? E a watu I lunga e fai mai e ave I le tu e fai e le tau langa I le tua. Na mai sina amata mai a kaino maa pelu, ia ai o mea na o fai ngā tau langa. Fai ngā tau langa langa o le teimi na o le teimi wa ola I tangata e te tauna whai taulanga I le tua I le toto manu. A whato au loa le ua le ali mai le tā ua o le sifuluai ina ua amata le lolangi fau I anoa. Tango noa wha mua mua le atua I mea e mai o mea sili una le leina ave le atua. E noa le taulanga I le atua. Mea sili una le lei, mea le lei o le sifuluai le nā. Amen. La. To yo o mai a Abramo, fai a Abramo, le se fuluai, ia mexa teko. Ai li kai nga e koe fase lau kausanga o oil, ko a o mai tu la fono. Le I kai nga ta was tu la fono, le te tengo o mai te mio mose. Lona winga, o le fuluai, I le o se tu la fono. Now Israelua e tu la fono ai. A o tangata wha tua uma ma wha nau Abramo. I le whātua a whailau sfuluai. Whai I le alofa. Do out of love, not out of the law. No. Whai fia o ngai te whai le tua. Ka manuia ia le tua ia tua e pia whai o e wha maoni I siau whai au nai tenga lue ai ma whai wha maoni
lau se fuluai. It is biblical o le mea e faa le atua. Amen. Maoni ai. Ta manui ai le atua. Ia te oe. Ia le li. Ia. Ona tātou o mai role ilisi tātou meleso. O le te talo. Ia lela no wha mata ali atu le talo wa leo te. Ia atu le ua. Tā leiva te le titi leiva. O le te talo. Ia po le whatonga. Le tātou te wha ingoina le tātou whālona. Whālena. Le whatonga. Tā ua ia le te talo i tu tonu. O e kalesia. O le talo, o le tala noa i le atua, o le talo ele o se pol kalame fa le kalesia. It's not a ritual or a setting program that we do it regularly. Yes, e whakulanga ma wha sau le pol kalame i le aso sa mo le vai aso o le fon te talo. O le maftang te talo, ia po taeau fo le aso sa telling faith. Maftang te talo nisi e kalesia ili whaiale sauninga ese le maneia te talo ai ole te talo, it is your communication to God ole fisota inga le tangata i le atua ai le ngata fo ila le individual ai ola fo ia o mai Yesu ole te talo ole me faito o tele ole me faito o tele. Ana ia ile Mateo sumal valu fai po sumal iva. Lo se folu fa maya. If two of you, pa fai to lua, pe to lua, agree on earth about anything you ask or you pray for. If you agree, two of you, swinga more than one. That's communion. That's le maftanga. Lo inga e tāua telele le mafuta fatasi o ntangata ai te talo fatasi a mese o se kalesia. Famaila ia le afa e to lua pe sili atu to lua tangata e agree fatasi ma mafuta ma ole atu. Ili te talo. Famai it will be done for them by the Father in heaven. Ma ona faia le lo utamaisa o le tātou te o communicate il tātou tama. O le walanga tātou te tatalo matala noa il tātou tama. It's a two-way communication. So se tama lava ma se whanau e tala noa. Tala noa. Fia e tala noa. Ameni. Whamaile o le whaumanga o le whaiupuna. For where two or three are gathered in my name, there am I among them. Mai awa a to lua pe to tolu ia pe to se furu pe ko so la ko se lau tangata. Ai le to tas. Not individual, not one, but multiple, totally. E agree fatasi I lo wingo in my name. Mai ona fai le lo tama. Wa fa mai a fai awa fai fatastasi wa ole me ia ili to lua polo to tolu. E fatastasi ono lo ingo gathered in my name. Fa mai leo Yesu o te iai fatasi mai la tou I lea mea. I will be with them. Ta ua tele la le finangalo Yesu ili te talo fatasi. Aisa. Awa le talo fatasi mfai e ona. Si mea esel taua. E ati na e fatasi ai se maftanga. Ile tu fale nganga. It will build and edify in the church. Build together. Build up, not build down. Build up. Pe a faya o se maftanga e te talo. Ese alefa mai. Agree together in my name. O na faya le tua. Pe a faye o le fatasi atu. Ma agree fatasi se mea. E ole atuai I lo utama. Taua tele le finangalo Yesu pe ono vea taua. E finangalo I le atua. Ete tātou te tala noa atu I atea. As a children, as a family. Tātou tala noa atu I atea. Tātou I loa le iei o ia.
E fina ngalo le tu ini o tātou tala no atu ia te miuma. O le tatalo la, e le o se mea e ma tele na ono wha pol kalame. Ai o se ava noa tātou te communicate tala noa ai ma fisto ta i le tua. Wo wha tonu ina i tātou te tatalo. Tātou te tatalo i le tamā i le langi. Lo mātou ta mai o le langi. Tātou te o lo tātou ta mā. Tā ua le nā o le tatalo. O le tamā i lana whānau. Peole mātei o e. Nā tala noa Iesu mātei o e ono mātei o ono whai upo iwa. Mai tō te ole atu i lo tamā. Ona fo ina mai la ia leo. We pray, we supplicate, we go and give our supplication to our my Father. And then my Father will answer your prayers. He will answer if you pray in faith by faith te talo atu ma le whātua tua. Wale tātou te vāvā ma maole tino tātou te leo vai fo i le tua. But we know that he's in heaven. But we have to talk. We have to ring him all the time. Vala au le tua. Communicate. Tala no i ai. E ala le te talo. I le nganga pa ia. E ala i le nganga o le tua. E se le tāua a. A foi tau i Jeremia lom tau pe lusuma liba foi pe suma le lua. Ona o tau vala au ai lea i a tau. And then you call upon me. Opu ia le tua lo fe me Jeremia. E o foi o tau ma te talo mai a tau. You go on your way and you pray to me. Ona o whaalongo atua i lea i a tau. And I will pay attention and listen to you. Pai tau iai, Jeremia lusu maleiva. Alona fai upa surma le lua. Amen. Ese la le tāua telele i el te talo. Tele i o tu ai ngā te talo le a tātou. Telo ele tasi se tu ai ngā te talo. Talo pe ono pe fitu tu ai ngā te talo o telo. Au ia lo pe tele atu nisi tu ai ngā te talo i telo. Pe a tātou fta ngofia e tātou lolo lotole. O le meo le wha mtala ino le winga o te talo. E re ngā le tasi sto i ngā te talo. E le talo te whātu ese i le tua. E le talo te whawhitai i le tua. E le talo te vivi i le tua. E le te talo e te whai le tau o te talo e te ui e tuai i le mea tau o le prayer warfare e te tau e te langa o le singa wipe na tātou. O le te talo. E whai a ina isa atani so we wage war through prayer. Tātou te whaia le tau o te talo e ala i le te talo. A pena. Luringa la ese le tau o le la tātou le o ia i le whaamataltala ino vaenga ese le na. Ai lelo walu o ia te suisue. Wa e le tasi se tu inga awala e te approaching ai le tua. Ese ma aenga o le te talo e te tala noa i le tua. The good way of understanding what I'm talking about is the Lord's Prayer, te talo le li. Ai vai nge te tonu le te talo nga. Masalo e tasi le te talo. Masalo e fitu tu ai ngā te talo vai nga ese ngai te tonu le. E a ngai te tonu le talo na. E tasi al te talo. Ai ese o na winga ma vaenga. E te approaching ai le tua. E se alau toltolo i le tua i lau fatu e senga. E le tusa malau alu le tua i te whaftai ma e applausinga le tua i lona le lei ma lona whamaoni. No i te alu toltolo maulo i mata pe alu fatu. E se alu te whaftai. O e te alu te tu mai whaftai le tua. Ia vi ia le tua. E le lei fiafi. Te loa ai ese si e o fia valau mal temi le ya nanga le masani lavona faisi tuai atu o tatou leina ala tal no atu pe ya la o matana te rona auto sfulu fitus fu valu tatou minuti toe e mfai lavona valau mai ya ala tal no atu pe le fiafi e te lo le o vave na umale tatou vaenga le talo le tau o le talo te alu te talo te loa
tau e o fon te talo, mafutanga te talo, tele o tangata e whapalapala i te talo. E alau sau tātou walau mamua, tā lofa lava, aloro se fumau. Aloro se fumau, tā lofa, oile e sau noa? O lunga. Lunga? Ia. Tā lofa lava lau sunga lunga? Tau no mai? Aloro se fumau, wa, alongo e maritoa ni ia. Tai fui mo fama mianga o. Mo ia no mai. Alongo mo i kola le tua. Ia ele o peo le sibi e stulanga. Fasea. Ia. A se fui loa. Wow, tu suma ono. Por kalamani mo video Samoa. O e ile mai no. Te ia i palo. O vinga ni se puwa. Wow, se tasi por kalama o as tasi po yo. Fasea. Ta leo tele mai a, tau leo tele mea lunga whamalmole lava? Ia, se tasi po yo por kalama, se tasi po yo o sunga i whapea mai. Ia. Por kalama ni mo video Samoa. Ia. Ta ia ta uele mai no se puwa. O foi te levo ile le whaalango ang mga martitong se puwa. Pita. Sa ia ta ua whapea le whaolaina i tato le se puwa. Mar se puwa i po ele o se. O le se tula uno e o lai kata. O lana po i sa wanga. Wana o maliwa o Yesu Kristo uma mea uma. Ao le winga le o whapsi. Ono whao pi ta ua o whapsi atu. Ile maneo le amtana mo po kalama se ia o loina me mai ile. Le vai maneo talo. Ia. Wai wa eta ua i tu ai po ai o mai sa o ma. Numa nino na vea au. E winga la oksi. O mea la wane o palong. E fitena e yo la tu la mona ma la tu te utonunga. Inisi fu yo o mai pa pe mai. O fale o mai nai o wai. Ma ila tu o le te tonu i manuia e au mai e tua. E plesa sa unonga le vai ma. O leo te whalonglongo tu fo le lo fina ngalo na lunga salo le e mai el por klame se tasi fo au na ia la le tele pa e tele langa te fai tete ele tulanga le va fo yo au na ia ai pe o le mela vale ala yong na ele se senga wal tele a fo inisi uso fo ia me se fo ia le tu pale o fai au e le tel tonu i le se fuluai. Msalo ona i e langona fo i lea wha pelunga. O leo tatu ole le loftu noa tatu te le ola le tula fono. I le loftu noa. O leo le taun tatu whaia men whaia iuteia. Ai pe ala no wha malu maina se tali wawela pa. E le o whaia e tatu ona o le se fuluai na whai i le tula fono na tu sia mose. O anai i le ptikole le whaingo le sfuluai. Ai pia no veatu. E le whatu ao nono mai e nao le sfuluai na le tula fono. Sfuluai na whai mai lava e apara amo i le amatanga. Apara amo lava na whai il whate ta inga o le mea tau o le avatu o sfuluai i le tangata o le tua. O lolo wingala. O le tātou te whati noa i le teimi leis fuluai ona o le ona ele o le tula fono. Ai ona o le tātou walo lofa i le atua. A lo lofa o tātou i le atua. Le ala inu whaita aisa o tātou iloa. A whai na whaamanui ai tangata o le nuu. A whai fo isa le whaamanui ai na ai tangata o le nuu ona o le whaamaoni. O tātou la le tauna whai al whaata ita inga le lei ina i awani o tātou fōla i le mele na whaale tono Israel. O lea, whai mai alo lofa i le atua. Ai ave mea mama i e whai e li tau langa matisfulua i le atua. E le wha maoni e ave mea e tauna wha fo i le whalo le atua. Wa e tolu to inga se fulua i na whai le taimi o le tula fono. Ai le whai e wha pena e tātou o ngā tātou te leo muli muli i le whainga e Israelu le lato tula fono. Elan tātou whai le taimi nei. Ona o le tātou alo lofa ia Yesu. Whai le tātou taulanga. Ia, whai le sfuluai. E wheso soani le ngā luenga le tu. E kako ke le whao, e kako ke le whao la ina se sfuluai.
ai o mea elements po mea whaatino e le tangata whaatuatua ua whaatuatua mwhaola ina lona o langa i le toto Iesu o iau staila e mea ia e whai mai Iesu e leo whai mai Iesu e tūs fulua e whai mai aua fo i toto wheres fulua ai tū le wha msinonga mal wha maon na whai mai Iesu whai mai whai uma mea na ringa la integrity ka whai mai Iesu whai ai whai mal wha maoni e tele a fie tel tal no inisi mea matango fie wha popo e tu so lau siri ia ai ono le tatu teimi o le wha tai mai ni so tele o le tatu atunu wha te tele fo ai lau siri langa manatu leifo o le winga tonu wile o lo tali tonu ia fai ono le alo fai le lofo i le tu ai le o tu la fono awa e vai mari mai e nga ruanga na tonua Em fayang tatu suia em fayanga vesele upusulua e tu ise si ngo a sulua ia ai ole ngo lo tatu fa nga ina a lo feile lofa a lunga tai ya familia le tu ya tu tama ya fase vo fa talo fo tatu la talo poni Antonina talo fo te tina ya malo la von soifua malo fo matato por kalam mana ya netuna le afia su so mangol tatu programe ele tele la vai la sunga mol por kalami mana ia le o atane do fango tu sili mai si sui le se pulua ele ta wai e moni pe fo no fa ya le sia so ala vai ya o ngai au mai sunga fa fianga ina o te tadiale me la te lo ya o ia ale fo o fa no tu fa mala mala mai la sunga fa le se pulua ya malo foilin to na no vai atu nei o ia au mai lo sa o puale sa uno fo ia ma ate muso fesili atu no le ala le o sa o ia ta si fo yo au ona ai fa stai tere vi ele atu ai wala ese mai o lo na nganga fa mala mala mai na fionga i tangata fia sa i lima mala mala mai fionga le tua poni ai man ve tele ngal wenga nei tu la tai tu tina ro fa foi mo o ma ai nga ia me si sa o tu me foi fa tai tele la talia mai le vala o atu lo fa ya fa tele lango mai tu tina so fu fo le vai aso fa se fu Antonina fa aso fu atalo fo tatu la talo ai o le o mai le ava no fa o tina o ile sa no ia o le tseine mai o le malai o le salu I sale sa tele I fale alili ia o lo ingoa o la lau tawa e fa pepe tuli siolo ia sa no mai lo la lau tawa pepe ia tulo lava fa sai fa malo so fuelo sunga malo oni le tanua ia ia fa sai o e ala no fa lau ma to ingo ia o ia malo o ai tsari tonunga isua fo tatu ainga ia mali o la lau mo ta wa fa o sua fa matai o le ainga o tina ta wa fa a la lau o le o lo tama ia mani ia wa fa lana ia o kan malama nga ia salsa tele ia mai o te mita fo ia wa fo le o te tsari tonu fai mai o le matu pala lea watu ina mai o tato matua ia mo tato nei o la wa fai langi so I fua o matua ai pe e tate mita I tai lau mawhai nga o ewa me whao nga o le nana ina ila lo le tale ni po me ano whale atua o suafa o vai lua ina mai mo tato ia le wa amatato pe nga wa to tusa wai le lo matua nei ai o lo ingoa sa o ane na a wifi ele lo e kia ma si va nga if I saw kwala kala I like that I love the le ai fa Samoa o le o ken Samoa ale pe o ka mix me yo le inga le ma fuka e pa langir ko inga ya fai meloso fina ngalo tato taupu kawanga inga komeso inga fa ke ele fia wa malu wa al ma fa na yo le hitale o ka ya o le fa fitai le tu
o te whānu longo ai por kalame ia aso uma. Ai tele na le lava so ama noa pia o alua tunu na lain. Talo fai. Ia ata tono o lava noa la nei moa. Ia. Ia. Ole afa ia tu ole fesili pe po se so ma. What do you mean? Ole ane me mana mia o sa fesili po o se. E pule ha oi. Ia, e pule ha oi. Na ua molo am noa. Na le foi fa tali le sim malu le tunu lunga leina ia lau molo am noa. Ole afa pupu. Ia. Ona fa watu sa noa na suna. Ilo wa pamalo fa lo alo. Tala noa ile alofa ole tu. Ali. Wa noa ye wa mawa nei po le fa no watu. Ole tatalo. Ole se fulwai. Yeah. Le sel matcha no fie. Wa foi te fia fa no longo I pol kalami ya mea taule. Fa ola ilo taula fa le nganga. Yes. Awa foi. Na ola mai ya mo utupu ai. Na o lai titi mai. O ainga o faise au. Mai ole ola fa le nganga. Na amatsa na tsalia. O kalu ka fia mai ya Yesu o ilo fa ola everything. Mai lo like titi. Ole tele o tangata ia te whanongo ai. Ana ole alu le lotu lea tele whaolei. Ole ana ole lotu I tele loa Yesu. But where from the beginning o a uia o a ole na lea la te fia la. Ana ia. Ai mai ia e fia la va oia I oma. Ia. Ona whaia le ia mea o mai mana o ia lo lotu. O salamo tolu fitu whai pe whan. Ore tatalo oka ole au te ia tono fono talo it's ministry o ngalue na o ngaluenga a faila o se 2013 okay mai nala ngaluenga wa lua school tolu sanga o ngalue se tasio ya wa o ngai time angel wa famuta ile tuala ngalue fa mai fo mai le ai alwe fa mai so I had to resign. Ia mai le fulu tolu na 2013 o loka kinga inga tu low lava. O lo manatu malu maso fau e kele koe au ngai se fe au ale a inga le ai se me koe. I had to give out everything, sold everything. Ngo walu ai Samoa e tau sisio tina. Daddy, o fea ko le koe whenga luenga. I had to resign what the doctor told me. Yeah. The pune ele tuale spectua. Ia ele leo mai le situ na oto Emanuia ma losi o kamilo ai kai le so fale pe on ele na fio Yesu o sa mai Samoa le ko kule mai o lukinga fa mai ya ia le langa ko fire treatment le o ma losi ele tu ale ono ala what o mai ele o ma losi ele I've been with the effort. No, it's been pity ole alika ole wins. My team here this time le o thing matrua. O kulo lava le o anga pension. Anga o formal benefiki anga o ole ko fainga. Apung il fitwa. Allo? Ole o tanunga le ala o alu talo. Coming September. Yes, I believe you know le tama malo le o man malo le sunga ya faso tala le ole sunga na amtaina al mato I created this church Samoa malo o malo silwa o back to normal player Kenya le o koe ka mo e Masvat Valley we've got our likakalo ole a for the talo fa mo lolo finangalo la laulanga le fa talisi tato sui ma nei la fa so mai so 1 minute I said to no ta wa le la fitu to sanga ya se tema this year Salu ona o mafuta ia sunga fa ngai ona isi tina matua le ala o pensione na wa le pensione il caminga o makama ele 18 ale ana o no for 18 di makausa o solo I le wa fa nga mato
Le ana wa mātou e tama ia whaaso ele ngalo le o malolo. Ao le ae o mai ia ona le talo le ana e tau. Ana ia tele. O lea la te whaaso atua i mau pai atua i nai mea la itia. Ta ua te talo. O le tau o te talo. E se matango fi ana e au mai atu spa ia a. Pa mai ia o tau fina finau i le te talo. Ia ta talo ele au noa. Na tau mo te salo ni elima. Ia ta talo ele au noa. Ia oli rejoice always. Yeah. Pray without ceasing. And le amane sine mulmuli. Be thankful for God's blessings and everything that is provided and given for us. Ole na ia le na so so ina le tusi le pa ia mamile ki tau la ia la vai. Talo ele au noa oli ele au noa aso time 24/7 we have to pray at home wana le o lunga le level go ele super cold super cold stay home stay out all day se va nga o fer pasi so kenga pasi fa nga super cold ka o ka fa manu yanga le o win eselo mita ile ali fa mai ya mita ona Satolo Yesu Keriso. Le foi la sato tatanoa. Fa alu taime tala no pe umi pe ai no kailoa. A la e fa nga no Facebook le e alu ye male media le o ka le mauri poki o ma o. Ai. A o ne mai mo wina le ai o ne fa pena. Mai mauro taime fa mai la nga la ngi ai ma wele ola. Fa mai fa ma le ola ma lu taime 24/7. That's what I'm doing now. Manaya, malo. It's one of the weapons. Ola uya fa kungana. Fa mai ole mafutanga na o te ana pongi lua sol bayaso. Faila wana pongi alu fa maoni. Ole se fulua ola ofisili la le tau faya. Yeah, it's a via se ofisili fa mole 1 minute. Ya, fasau langa lela umar tatai wa umla umar taimi ale fatari foi lesi naisi wala au ya. La sili. Fia mana manga pe mo pe o mana tua posao. Ya. E ia il tele e kalesia pe o tamale no fa no ato faso. E ia foi la unga te alo ile si e kalesia sia. E ia susunga i papenga nga mai Samoa ma tele o tu la lang. What they say ele ta tauna faz fulua se fulua ele o ta o mai tu spaia ele o mana mia le fai on fulua you know but o le ta tali tauna pe on esa no ana o mai fo ile o le mika que le kusinga mai le mika fulu e po malaki tolu foi o malaki kolu o malaki fulu la fa mai o se fulua yo au mea o le 1/10 yeah. Ia pe vai la kai no ma pelu ia ma o fa mai o se fulua ia awane fa mai se fe au o ma ko le pen fiki ele ka ka nga fa ni se fulua o la fa no nga fa mai o ma ko ia mo mai ku pe il malo ele ka ka nga fa ni ma se fulua ai fa ia ma ko offering na I call it's my free offering episode money morning and wing ale tuale o tinga ya fa ma lua tia ya tina langa le o mal time o ta por kalami o le o mal o kai mi ya oi ya fo la yel tu spia le fascino yel foi fa una pa lu ftawi o le yel tu spia pa foi me yel tu spia ya fai ala ma con e penifiki e fai o la ka una e fai foi pa foi fa tu tão fai fa tai e te ortina langa lo uma tatai fa tai mo le vano fa mania le sua fa tai la vai te ortina sua pa fa o sili tai ai so mo foi le vano te tai mi mo se Sofia ele fa ia vano pe le sua ai ona le o mana wa ia fa agua fa e moli ma pe me yo e te wata sala fatasil le te o langa lo uma foi malo kai mai o le vai a sona pensione e o que fai al casa na ya so foi a mon le taimi te ortina la
ia fa se foa ia o fa malulu atu le malu tatu tunu ia wa ave o malom tu tatu temi ia o te lo fu mai ai fa malulu atu ela to tom foi mai lunga lenga nisi lavolo e lunga lenga ia ai to tom foi mai leva ia so la tom foi ina ia va tala tu tatu le ne leva ia so ai la fai ulta to ma tanga le fia fi se talo ma tu fa tele tu i lo hangale lei fa tai lo upu ma tu tel no i lo fio ia le ne fia fi lo ma tu tua ma tu fa te ya tu le tu ai me uma lava na e sa no ai mai fe talai ala ne ia o onga mta psi sili am ni eu tangata am ni fo ile fa fonga si o tunu le fia mi se for sa ni atu finga malo longa fa am ni le tio pulenga ma le finga luenga ia fo ia fo i lungo wala le finga luenga le po pui ma le i matou e o manuia fa tasi mai le vai aso atoa e me uma tu maulu vinga ia toe ono Yesu o matou talo tuai. Amen. Ia sa mol tatou por clamen la mo liva yaso il fa mo ia la tatou to e fe lo fo il va sfol tatou te masani la son fua. A mo le temi la auto ona le poni fonti fa so i fuia mo le temi. God bless.